ba driver ba taxi abarkwegitara ahansi y'ikigombe cyabo echa Bushenyi Taxi Drivers Association batahirire office ya RDC ahabwa Bushenyi District barukwenda emotoka yabo emazire amezi 3 aha polisi. Motoka yito twaji parkinga tukiza hano ya aho amarpapas hall twakora buri kimwe cyabencyetaga kururizinga motoka ejo within some days konga kitumazira mani usanga RDC ntuparkinga motoka yitu kumara meza kandi business yitu ngabadrive hata namujyanta naremerwa ahubwo kuba bandumba nagira nkamba lete nimwe mbasoborere akuba ninja kuba nkomiya yo misogani nagumanye n'umuntu memotoka nibora we ni wara disonyambeho nimba tabona karaka mbasobore cyo bya motoka aba babwineho town clerk obashoborire ahanshonga yabo update tukubahereza Mr. RDC yajya mugumiserizemo we are following it up by next week Friday report ekirungi yashowire Dr. Yonaza gukora ki register kutera hoki kutuhereza direction tuza kubeta tubanjure reporter then ibirarikemu mumanye mwe RDC abashabire kutegereza obwire obwabahirwe kugarukana motoka yabo okwayo konka batibikirizine nebagarukirwemo ahabwo kuba babire nibende motoka yabo bajibahe aho naho konka ticyabasika jire town clerk kwarajina jabaye mugende mukwate mini bus yanyu ntorara you are very welcome murare uturiki werekire aho ka wijambo mkurure kamwe feedback kandi kore wijo ine predetermined mind yo kumanya utati niza kugendera mini bus yawe shuhuru gendo rya police ugiye ajya ngo kurwanza by'abadriver byanjye baraziranze inakwikomeza yatwa tuziraheze gufata twire motoka yitu amani tukoza ko samani minje gukusinga gagagerizo tinguza kwiza nkacota nyenka nabwo tugaruke turebe cyane okwatwa kw'emotoka egi eya minibus kukabaho bwa nyuma y'esente ezakozerwe emotoka egi okubuza amisho ahabwire bwo kuzubagana amakuru aga gashakwa Ben Muhozi omuri Bushenyi.